Teka, tekuk. Bateri ke pensel lagi pandai? Pensel. Salah, bateri. 3A, 2B. Ada satu jabatan ni. Jabatan ni kuat sekali. Bila jalan-jalan lalu tak runtuh. Kalau tikus lalu runtuh. Kenapa? Sebab gajah tu lompat. Tak. Pada tikus tu duduk atas gajah. Salah. Sebab jabatan dia kuat sekali je lah. Kalau 2 kali, dia runtuh. Kapal terbang kalau tenggelam timbul apa? Salah. Lagi. Kereta apa orang tak pakai kereta? Taksi. Mana lagi tu? Motor ke kereta? Motor sebab pakai tongkat. Okey, buah apa yang menimbulkan persoalan? Soal. Buah silat kan? Alah. Ada. Buah manggis. Tak ada dengar kan? Soalan. Oh, tahu tak? Apa jawapannya? Limau. Kenapa buah limau? Tu kenapa? Tu apa cakap kenapa? Itulah menimbulkan persoalan. Don't forget to like, follow and subscribe to Bintang Kecil.